Ash nong sidi aroi bisu tebera kare ko mea nong chugina no sa sa gira hona madi lepa ya tamne nga siso amuka nong chura su chuna dukan ani ahumgi live thana bida mangta amuka chatle adone sumana video shema ga paisa thoi base kamana thoi bana habase khangning mi chilnaw kaya ma yaw mali video shema ga paisa thoi lambi sa duki mati yamna laigre ai sa ma ko loina khangdri ko ai sa so horok kuidri du ten grba matam masida aina kari kari toroga video ko thana gi paisa khara khara tor su thok pangam bina habase adom su khangbi ning ba taraba amasung adom isa su video ko thana paisa thok pi ning ba taragadi comment tak khangning nge hana comment shin bira amu comment lising ma su ba taragadi aina pasana long video ma explain to bi semza rake oining ma thaba oijonoba akoina hotnadradi akoi punchi da mai pa oiba natra aduna aisu nong churusu chuna numidang oirasu oina ahan da lesem story yoshale lesem story live thado gi foi ma torame aduga ani subada kanengba story su live thado ga mega gi foi mi kun khan ma announcement to gudamne badu samuka lesem story live su loshalaga nangna na ba kanengba story mu yoshale live thado ga announcement se tok chare aduga yum halak pa kana hingi pung 13 tare nong na su pum chot chole aduga khoi mana ai project thang tan ma teng pangsan bire thank you so much for watching and see you in the next video